Kileloni cha kutetheesya maniwa kuma misini ya ukwati munini va kaunti ya Masako yu serikali ya kaunti inokwisila muvia wa kisomo ni kutwaisya walanio wa kunyai cha checks ya basari ni kana kwikithya maniwa ala maumit kana mausuisye kukwata basari isu ni maendeya na walanio wa kisomo chuo uyu kakavindani kana ivindani zila alimu anene maendeye na kukulwa methiwa na umisyo na kwitikilia maniwa maendeye na masomo. Daniel Mwongela nukuelesya Thini wa walanio lovanio kutongwa ni gavana kaunti ya Masako no katwaiwa kiwanzani cha Ivumbuni wakatano amaniwa ala manusuisye kukwata basari ithi kuma misini ya ukwati munini wa wanio kutetheka nikene kwikithia ingi mwala methitwe mainamani kwiva ndivithi ni maekala masomoni. Gavana wa serikali wa Masako wa Excellency Madam Wavinya Ndeti twichumani ki wakatano nukwitha i-lounge basari kwa maniwa ala maumite misi ya ukwati munini. Amaniwa ama apply basari no 3 January mwakani na ala onde ma apply basari nino ukwata basari. Wengi vindani yu alimu anene mama skulu meke vuthugani kula ciana isu ciusomea ni makulu methiwa na umisyo na maende kukwatire na sei nikene kwithia amaniwa su maina kuwa maskulu na kuthio na maya misini vindani serikali ya kaunti ya Masako yende na uthinikia walanio suwa kwa siekisi ya basari. Poni kulia alimu anene kana alimu maungamia masukulu matumisye tiambia chumwa chitukite Monday ciana isu ni siunengwa cheki na cheki ni siuka maskulu ko nundu tumanite kana pe ciana mbingi simusi ina kuiwe nundu wa kwitha nundu wa fees makule matumisye ni kana ciana isu sieko kosa sukulu sieko kosa kisomo nundu ciana siekala musi sinisya panene muno ndine wa masomo mo wonde ukavindani la alimu maskulu ni onde vandi ya Kenya methitwe maikulu makwatire na sei nikenda kwikithia maina atuma manziwa misini indi kumana nzingi cia kwete wiwano nungu okunola wende na ukusiwa wakiukwati na mikalile. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, muva kauntini ya Masako.